Livi laNkulunkulu encwadini yaLuke chapter number 22 lapha verse 31 sithola iNkosi Jesu Kristu ikhuluma naSimon Peter. Bakhona nalalabanye bafunzi. Ithi leSimon, Simon, lalela la. Sathane sewucele imvume kuNkulunkulu yekunlinga njengemfati ela emabele wehlukanisa nemakhoba. Sewuyendlula-ke Jesu uthi noko sengikukhulekele Simon, kuze kukholwa kwakho kungehluleki. Mntwana sekhaya, ngaphandle kwaJesu ngeke ukhone lutho. Sengikukhulekele ngoba wena utawehluleke endleleni. Ngaphandle kwami, ngaphandle kwelivi lami ngeke ukhone. Uthi-ke uyendlula uthi-ke, nase uphendukile wabuya kimi, kufanele ucinise nalamo mnakeno. Esikhundleni sethi Peter akhale kuNkulunkulu athi Nkosi, ngaphandle kwakho ngengilunge, umzuzu nje umunye ungekho wena, ngiyawuphela mina, ngiyawubayini, ngeke ngikhone Nkosi. Watenta sikonka, watenta umuntu lokhona kwathi hey Nkosi, mina Jesu ngithi akulandzela kuze kube sekufela. Ungazami mntwana sekhaya kuphikisana nelivi laNkulunkulu. Ungazami kwenta tintfo ucabanga ukuthi utawukhona wena, ngeke ukhone. Lokwenta ukhona ngusimakathe. Hawu Nkulunkulu wami, I stand this moment because of you. Kube bewungekho Nkosi, ngabe titsa ticedzile ngami, ngabe Nkosi angibalwa nekubalwa ngimi la Nkulunkulu, kungawe Jesu. Hawu kungawe Nkosi, nangibuke emuva kungawe Nkulunkulu wami. Hawu Nkosi, sita mine. Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Lichutse lingakakha, ngitalivala umlomo, ngitalitulisa. Kunetintfo lengitatimisa tithule tithi du, litaze liphumelele livi lami, ngoba livi lakhe mntwana sekhaya kutawugcina lona. The rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. Ngeke lize likhale, titawubinza tinto, kutawugcina livi lakhe. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphinze kwaba yintokodo kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla makabongwe babe wethu uNkulunkulu, ngeke usidekela nasi isingwa sethu sekuphila encwadini yamakhosi ekucala, 1 Kings chapter number 1. Ngicela sifunze nje nangivesi number 30 lothi lamhla ngithi asigcina leso sethembiso lengasenta kuwe egameni lasimakathe Nkulunkulu wama-Israyeli, kuthi Solomon indvodzana yakho nguye lotawuba inkosi emva kwami, ahlale esihlalweni sami sebukhosi esikhundleni sami. Ngicela kufunza nganasi ngisi lesithi, your son Solomon will be the next king and will sit on my throne this very day. Ngicela mntwana sekhaya kubambe lokuthi namuhla hayi kusasa, just as I vowed to you before the Lord, the God of Israel, I will keep my promise. Namuhla lo Solomon lendvodzana yakho itawuhlala esihlalweni sebukhosi. Mntwana sekhaya, kunetintfo letentekako namhla, kunetintfo letimenyete. Wakhuluma inkosi, yakhuluma kwathula umoya. Phela utawukhumbula ukuthi le ndzaba le Adoniya ngale sewutibekile uyinkosi, sewumcimbi uyachubeka, tonke tintfo tinkhomba setivele tisho, bamemetele bathi Adoniya sewuyinkosi, kwamenyetelwa. Hey, kanabati ukuthi inkosi isengakakhulumi, yakhuluma inkosi kwathula umoya. Ngicela kusho mntwana sekhaya ukuthi bente emaphathi bayadla tintfo tonke setime ngomumo, bacedzile, kusayiniwe ngisho kusayinwa, kana ayikakhulumi inkosi, ayikaphumi authority.
Mntwana sekhaya, wakhuluma kanye David noma bekezeleleka noma bekalele embhedeni asagugile, but wakhuluma kwaba kanye. Ngito umemetela kukhuluma kwelizulu namhla kuthi bobani besebentene, kuthi bobani besebagcizelele ini, bese kusayinwe ini kumisweni. But lalela, inkosi ingakakhulumi konke lokwentiwe kwentelwe lide, konke mntwana sekhaya lokumisiwe kuyagcilika. Akazange Davide asho ukuthi awuma umcimbi ngale, but kukhuluma kwakhe. Mntwana sekhaya, laphume enkosini angakhuluma yena, kutawuba njalo mntwana sekhaya, noma kungajama bobani, noma bobani bangathini, angakhuluma. Yakhuluma kwaba kanye inkosi yathi namuhla utawuhlala Solomon, uthanza noma ungathanza, kuthi laba sebenteni banikele, kwahlatshwa, kwadliwa. Lalela, mina ngisengakakhulumi, yanele kukhuluma inkosi, wema umcimbi ngale, kuthiwa Adoniya wanele kuva ukuthi inkosi eyikhulumile. Yathi akubekwe Solomon, kwaphela umcimbi, kwambita ukuthi abaleke manje, kwaphela tinto, kusakaka tinto eveni likamoya. Lalela mntwana sekhaya, kuhliphika tinto, sitha lebe sithi sifuna kuhlekisa ngayo, sitha mntwana sekhaya lebe sikubekile sikumisile, kuyadzilika namhla. Sekuphuma elive ebukhosini, kuphuma elive lenkosi, kuphuma elive lalomdzala wetinsuku, lanele kuphuma kuDavide noma edzelelekile, but livi lakhe eline-authority, livi lakhe mntwana sekhaya ngeke liphume libuyele emva yaba, lingaphuma lona liyawenta umsebenzi lophelele. Ngiyamemedela namhla, akusanandzaba ukuthi bantu bathideni, akusanandzaba ukuthi impilo ithini, akusanandzaba ukuthi tintfo tibona tithini, but ngitowumemedela kuphuma kwelivi lenkosi, lanele kuphuma kuthi namuhla lo Solomon kutawuhlala yena esihlalweni. Ngicela kukutshela mntwana sekhaya, ubuyiselwa kuposition yakho wena, ubuyiselwa endzaweni yakho, uhlaliswa kahle. Lizulu lihlalisa bayo lo namhla uNkulunkulu ukwentela timanga, kushifta tintfo kuspirit, tishifta ngisho physical namhla, tiyashintsha tintfo. Lebe bacabanga ukuthi ngibo tiyashintsha tintfo namhla, ngoba babe sewukhulumile. Babe wethu longcwele, siyalemukela Nkosi, livela kuwe, linguwe lakho uNkulunkulu wethu, siphila ngalo lelivi lakho babe. Namuhla alento etimanga, akushifte tintfo, akusuke tintfo etindzaweni tethu, siyahlala namhla, sihlaliswa kahle lizulu. Siyabonga babe, lidumo lonke libuyele kuwe, lungelwakho lokufanele egameni likaJesu Kristu, amen.